an hour. But again, there's a light, a call. One, that is Kuluma, Sitesi Lapa, Jeskala, Wafi Ule, Mama, nobody. Ule, Page, Usufelo Uti, Simisi process, Sabe, police station. So, ukuze kulethwe i-immigration kulento esiyenzayo ukuze kulethwe no-home affairs kulento esiyenzayo so that lento esiyenzayo izoba effective ekutheni laba abantu abangaphakathi bonke bavethwe ukuthi kahle kahle why bela eSouth Africa. Uyamthola? So njengamanje ngabaholi benu they will be in the forefront. Lama list esinawo la enwapha akekho ngabhalanga kethi. Lama list esinawo la iwona ama list esiyo engage ngawo ngoba ama stakeholders azolethwa azobelethwa kukhona nabaqashi sizobanikeza abantu ngoba leli China kade sinalo bekade selifuna ukuthi vele aselinikeze ilist yabantu bala eSouth Africa. So ke asifuni ukwenza lokho ngobudedeko bokuthi ningene bese beyanikhipha emva kwethu. Ngiyithola lona. So asiqaleke manje silandele yonke lento kahle ngeke iphele lenyanga. Khona umuntu odlugwayo omunye. Okay, ngeke iphele lenyanga. Hayi inyanga bekushaya umhla ka-15 siyokutela ukuthi mhla ka-17 ngesonto ezayo kodwa leli viki ezayo siyotela ukuthi sihlangane amaphoyisa utrafiki home affairs yiwo wonke umuntu okhona angithi bese-ke kuyila-ke siyakhona so nangalelo langa siyokubiza niphathe iy'khaftini nizohlala la ngiyakizwa abayofika ngalelo langa bogcwalise enye ilist lekho kuyiyona esigcwalise namhlanje it's important ngoba imina ngivele ukuhlala emakhaya nezala so-ke izolunga-ke into yethu bafowethu-ke akudedele umphathi u-coordinator andirektheke ukuthi senze njani manje siyaphi. Bandla awethu qina msebenzi qina msebenzi qina basebenzi esicabanga ukuthi njengamanje kuzokwenzeka sicabanga ukuthi simdedele niye emakhaya njengoba u-national organizer sechazile ukuthi i-process izohamba kanjani. Ngicabanga ukuthi ukunothisa ukuthi sibuya nini kuzophinde kwenzeke ngendlela bekwenzeke ngayo because indlela elula ukhona ukuthi kumenyezwe nelifakelo ku Facebook ongabonanga obonile atshele ongakaboni. Siphinde sibuye ngobulingi bethu futhi sizoqhubeka nalo mzabalazo. Mandla Mandla awethu awunalutho umuntu omnyama awunalutho selwele mnyama zilungile mina muntu musha qina hlangana lemnyama hlangana community ngithi asiqale sibonge uThami Mkhwanazi lo okhuluma nani asiqale sibonge ukuthi nikhona nikangaka kodwa into esidingayo comrades le namba encane kakhulu njengoba sesishilo ukuthi i-factory yodwa ikwazi ukugcwalisa abantu abawu-200 umuntu ngizokubuza mina ukuthi laba abahlala ekhaya bawufundile umsebenzi laba abahlala ekhaya bawufundile umsebenzi bazoyela nini nifuna ukubelwa yithina nifuna ukubelwa yithina lana njengoba sila comrade asikho lana ngokuthi somkhonto kuphela sihlanganisa abantu abamnyama siyolanda izwe lethu siyolanda imisebenzi yethu. Umbuzo wami ukuthi ungaba inkatha ungaba yini kodwa umbuzo ukuthi kushuthi wena uyajabula bawuhleli ungakwazi ukuthenga isinkwa uyajabula bawuhleli lapha ekhaya ungakwazi ukwenza lutho unganamsebenzi umsebenzi wakho uthathwa abantu bokufika umuntu it's either ulegally ufike la legally or illegal
yes ufike ngokuwela ibhodi akufanele ethathe umsebenzi wakho bawumuntu nje wangaphandle akufanele usebenze i-tuck shop akufanele usebenze nje lapha emafactory akufanele kufanele bawufika la ufike no5 million at least uzo-invest so yonke le misebenzi eniyibonayo ephethwe abantu bokufika imisebenzi yenu nihlalele nto ekhaya base sifika thina sithi siyokhipha abantu nizongena emsebenzini ngoba ngesithole lutho thina ngokuthi ningene lapha so silana sizolwela nina so ngiyanibeka-ke manje ukuthi umuntu nomuntu olana basibuya next week ukuba bungcobo ethi wozani kufanele ufike nabantu abawu-5 at least neshow ukuthi unayo abantu abawu-5 obaziyo abangasebenzi so njengoba nilana funeke umuntu ehambe eyolanda at least abantu abawu-5 noma abawu-10 ukuthi nize la sifuna kugcwale la ngoba bakuthi abasizwa mina ningixoleleke uba mngcobo uhlezi enkosi bakuthi abasizwa mina ngizoniphaka ngithi asawusongena ngenkani uyabo ngoba lento yokuncenga thina sesikhathele yona izwe lethu leli asilincengi asiwuncengi lo msebenzi bakuthi uvuke la wavula ifactory la kufanele uqashe thina bakuthi uhlulwa yilokho uphuma-ke uyongena somewhere else hhayi kodwa la e-South Africa so yingakho ngithi next week umuntu eyedwa la iza nabantu abawu-5 to abantu abawu-10 uLabour sisayolalisana nabo immigration sayolalisana nabo amaphoyisa sayolalisana nabo bonke labantu bathola i-taxpayers money from us baqashwe yithina hayi ukuthi bona bazositshela ukuthi bazoyirana kanjani lekhanda so babehluleka ukuthi ngenkathi sisakhuluma etafuleni siyazwana thina soyiphaka lempi ncamele bephuma baphumayo kwenze okwenzakalayo kodwa sesikhathele enough is enough banda wethu phambili ngomzabalazo umuntu ongasebenzi phambili I know ngizocela ukunikeza ubaba uMbumane okuyena osilekelelayo nge-Labour Desk la eMandeni osilawulayo ukwazi ukuthi futhi ebuye sixhumanele nayo bamapholoba sazise ngey'nkinga zabantu bala eMandeni ukuthi naye alisike nje ejikayo kubantu baseMandeni ngiyabonga Banda wethu viva msebenzi viva qina msebenzi qina comrade angizoba mude kakhulu but ngizoqala ngibonge kakhulu kuma-comrade akwazi ukuthi aphumelele azafika la njengoba nikhona ngibonge nje nokuthi isikhathi senu enisithathile noma enisichithile ukuthi nizodlala nathi la but ngiyanithembisa ama-comrade ayikho ifemi ngesilungu sekwasithebe ngifuna ukuthi ngiqede lento okuthiwa khona